Motorijada koja je organizovana povodom Dana općine započela je defileom ulicama Banovića. Tradicija je to koja datira punih 14 godina kada je osnovan motoklub Black Gold. Kažem da će ovo prerasti u jednu jaču motoscenu na prostorima Bosne i Hercegovine i šire zato što smo mi to zaslužili, jer mi obilazimo sve, ne samo motoskupove, već i druge susrete što se tiče motorista, što se tiče humanitarne akcija i svega ostalog što prati. Mi nismo samo tu da vozimo motore, nego da drugima pomažemo prije svega, a ovo je jedan vid našeg druženja gdje svi zajedno se skupimo, družimo i uživamo. Masovnost je pokazala da je to zaista nešto što i građanima se sviđa i ljudi zaista uživaju i mi smo zaista dobri domaćini, tako da sve iz godine u godinu imamo veći broj posjetilaca, ne samo na ovoj manifestaciji, nego i na svim drugim manifestacijama. Motorijada iz godine u godinu okuplja sve veći broj ljubitelja dvotočkaša iz regije. Ljudi su divni, ljubazni, priroda prelepa, koriste se dobro ovi prirodni resursi i mi uživamo u ovome. Evo 2 dana smo ovde, ne znamo gde pre da skrenemo i šta sve da pre da pogledamo. S vremena na vrijeme posjećujem mjesta u kojima nisam bio. Uglavnom nema motoklub, ali jako puno ljudi znam iz motoklubova s kojima smo dobri. Evo ovako kad se ukaže prilika posjetimo ih i dođemo, uglavnom sve pozitivni, dobri ljudi i dobra priča se vrti oko motosporta. Motoparty u Banovićima bio je prilika i za druženje uz raznovrsne bajkerske igre i koncert na kome su nastupile rock grupe Foxy Head iz Sarajeva i 40 Clock iz Zvornika. Dan kasnije Banovićani su mogli uživati i u rock koncertu sarajevske grupe Dum Dum.